استدبینم تمام وقت خيارك تمام ما مسته إجاش كلام آخر ديسا سلايت آخر بارفك تمام ما مسته كاميرا ميكروفون تفكر إيش كلام آخر ميكروفون آخر بقدر من هذا كرازي بقرم ما بيجازي بقرم تمام قام خجرتي لك دين دوباره دبه oldu da. او چه سلاید تاتا ما مست سلاید رو مانسان ولا اري شكا بودا تشكينا بو ميكروفون اخر باور تمام ما مست سلايد تاتا بو تورسر سلايد تاخو وتكان دست بك بله حوالا ما بنام دست بکن تمام بله اول ما قلم شهرستانی مروانیا کرد یا جی پکاته مروانیا جی پکاته کردان هر گرینگا یک مروانی نه مروانی مگو دبن پیشنگیا باد بین دوستک تا آوابو باد بین دوستک ده چیای نوبرا پاسور آمده فارقین و قابل جواز یعنی ساسونه در وی چیای دا به وقت پیشنگیا عشیره کیه که عشیر هیچ عشیره کی بنابه عشیره بادکان دوی هرمه هی احتمال کی زده و عشیره با ناو خوشش باد بین دوستک دکه عشیره بادکان جرا دویجه او عشیر هیچ هبو ناخد پاریز و عشیره کی نافدار هرمه باد بین دوستک تا حشته و حشته نسد و حشته پیجان دا ما فرقی نه دور پیش که ما فرق دانی دایه همدانی باد بین دوست بندکی باجا که هری گرینگ کردستانه دبن پیشنگی باد بین دوستک تا به شهرستانی مروانی آجی آواد به 1985 دا شهرستانی مروانی آواد به شهرستانی مروانی داری مروان اردنگانی گریه و مرد کدر کردنه چند خورتا یعنی دشارستانی خورتا جید گره هر تم وک خود هبونا خود خطره داد بینه اف کینه اویز یک بیزانس جیران مروانیانه یعنی لعناتولیای
امپراتوریا بیزانسی هیه امپراتوریا نافدار اقراسه لاناتولیای هیه جیتان بیزانسی نه لمل روجلاتا ناوی نفگرا بیستانه جی چون اسلامیت پیشکتیه و اسلامیت هر کدوچه خورد به و هر کدوچه اسلامیت و yani خاچی پیشکتی وقت خطره دبینه اسلامیت ببین پیشکتنا اسلامیت بگیرن خاچ تایبت شی بیزانس بیا دخوازه جبر کو بیزانس دبینه کو هر کو اسلامیت خورد به جبو هبونا خو جبو پیشروج خو خطره کی مازن دبینه مروانی جی دنابرا بیزانسو او ارتشن اسلامی دا جی دگره بیزانس جبو کو بکار و بسر اسلامیت و بچه بسر دولت اسلامیه و بسر ارتش اسلامی و بچه حوجه اردنگاری مروانی در باست yani اردنگاری مروانی حوجه به دست بخه که کاربه راحت سر اردنگاری مروانی و ایریش اسلامیت ارتش اسلامی بکن لورا مروانی خود خطره ایدا دبینن دبی پی باجوی دا لدیجی بیزانسه به تناصر خود نکاره خوب پاریز مروانی وسا مازن تونه کو به تناصر خود کاربن لدیجی بیزانسه شر بکن و خوب پاریزن جهیلا دنه با ترکجی جا آسیا نابین هاتنه تک تک معلومات وان در باس وکه کشف در باس آناتولیای بونه و آناتولیای جد وکه عجب آندنه جبو بکن ولا تکینو جخوره ترکیه کجا آسیا نابین هاتنه پرانیا وان لباکوری ایرانه yani ایرو جیه کو ترکمن لی دمینن باکور کردستان باکور ناوند آذربایجان و ایران دا تبریز باجار تبریز ناوند گرینگ دوی وارده دوی همه دا ترک وکه بناو سلچوکیان لویری بجی دگرن حتی دمکی دلوی دستلتاری خوشی آف ایرانه لی اولوی عندن تحمل ناكن وهرتم لديجي وان برخد ددن ترك نشار دمينن كو جويري جي بهار كن جي دني لولا ترك بلاف دبن جويري حتى كان كوكي مسلي دروجلات نافين دا قابله بقابله ترك بلاف دبن جوان انكي قابله يا درباس اناتوليا جي دبن لي اناتوليا جبو بجيبون جي هري گنجاف شخرات دبينه تركشي دخوازن بيزانس تنگاف بكن او اناتوليا دا بجيب ببن لي تركشي يعني ساروكت سلجوقيان ويشاخي الباسلانه اوجي بتانا صارت ناكله تجي بيزاوكه اوجي اتفاق يعني لا هيزن افكار وي ونكيجي نشاسر زانس تركو باكتك حردو بهافرا نشارك اتفاق تشيكينكو حردو بهافرا قاربا لدجي امبراطوريا قراسه بيزانس شربكن لسر في حوجه داريه لسر في بيدويه اتفاق كرد و ترك استراتيجيكا يكمن بيكتي ده انجام و اتفاق ده وكه كنت زانن شركي جرينج بيكتي لمالز گیری شركي جرينج ده 1071 ده و شر مالز گیری ده در دور 20-25 هزار شهروان کرد در دور 20-25 هزار شهروان ترک يعني بالتباهي 45 هزار
artêşa Türk ittifaka Türk û Kurdan pêkte artêşa Bizansê a Roman Diyojen jî ji 200,000 pêkte. Yani 200,000 artêş tê dê ittifaka Kurd û Türk têk bibe û berbe İslamiyet berbe rojlata navîn ve berbe hêza İslamî ve here ku hewl bide İslamiyetê dorpêç bike, qels bike, tune bike, tune neke jî di Erebistanê de bi herêmekî piçûk ve sînorkirî bêye. Li Malazgirê ev 40-45,000 şervanên Kurd û Türk û dijî 200,000 artêşa Roman Diyojenê Bizansê şer dikin. Di vê şerê de ittifaka Kurd û Türk bi ser dikeve. İttifaka Kurd û di vê serkeftinê de jî bêguman ji ber ku em her tim dibêjin di xwezaya Kurdistanê de Kurd ji ber ku xwezayê baş nas dikin û di şerê xwe de xwezayê xweş bikartînin lewra di vê şerê de asıl bi hêza bandorker Kurdin, şervanên Kurdin. Di encam da piştî ku Roman Diyojen bi xwe jî dibe destê vê ittifaka Kurd û Türk, Roman Diyojen 200,000 hêza wî têk diçe, ev têkçin di rojilata navîn de Arute, ez bawerim interneta te Mamostena neşayin. Keremke. Dengete pir diçûte. Dengim nayê. Dengete pir diçûte mijar baş nayfam kirin ez bawerim. Belkî interneta te kêm dikişîne. Ji ber wî Yani awê ku xuya dike internet wek fûl dikişîne lê carna ew tabii carna merve dixapînin işaret. Nizanim. Deng nayê gelo. Ez çi bikim? Ez devam bikim, ez çi bikim? Mamosta denk hendik devam jî bikî quta mirov fêm nake. Mijar pir hev dibe. Dixwazim cê xwe biguherîne, belkî cê modem nêzîkî modemê be belkî çêtir bikişîne. Ez ciyê herî nêzê modemê me, cî min ê hergavî ne. Ez zanim ma her gav tu bêdê dersê de ez zanim. Ciyê herî ciyê ku xurt dikişîne û niha li ser iPadê jî wek fûl dikişîne xuya dike. Ez bawer dikim ya gelemperî ye, yani ne jî interneta me ku piskirêk hebe jî piskirêkekî gelemperî ye. Tamam. Em ê wiha dewam bikin. Ne bu emîro kim bigirin? Emîro kim bigirin? Yani ji ber ku misal baş nayfam kim. Yani konuştuğumuz zaman yurt dışından özellikle İran kökenli milliyetçi uzmanlarla hep böyle işte onlar da Türk uzmanları öyle eziklemeye Havalı moderatör. Ew dengê kê ye? Ez ka mêzdekim bibînim. Dengê televizyona. Tamam. Bu dengê wan digirim. Tamam. Mamoste devam bikin ama hatta îroj destê me tê em ê kim bigirin mijarê em xelas bikin dersek dinê em ê inşallah daha zêdetir ew ê interneta me çê tiştê ku me hetana gotin nizanim hatin fêm kirin, natin fêm kirin. Bira hevalek bêj ji kerema xwe re Eval nû tiştek me hetana gotin ku natin fêm kirin et di serî de bigirim ku tekrar dubare bikim. Mamosta. Keremke. Afia xwe dixwazim mesaj min re hat saat 21 Got çi me fêm nekir eval. dengê zelanî bû. Mamose, Dengê zelal wan jî dengim te. Erê
يعني مأواكنا مروانيا يعني مهمبون حتى نكو اتفاقا تركا يا كردا لهمبري بيزانس الشاكرنا كو تيك چونه يعني سركتنا وانا فهم كر يعني بيزانس شي كنا خازن ديني اسلام زيده يعني دور فربه جبوي كو سريس ديني اسلامي يعني وي شفري كو شربكن ما وانا فهم كر يعني ساعت خوش تماما بس هر بجي بله ما اتفاقا كرد و ترك ما قصر حوجدارية حرديان بيك يعني بيدويا كرداجي باتفاقه هي بيدويا تركاجي باتفاقه هي جبركو حردو جي دقازن تالكيه كي بيزانس جناوره كي وك بيزانس خلاص ببن لحردو جي بتنا سري خو نكار الشعب كانت تجي بيزانس امبراطوريه كي قراسيه بنافو دنگه ارتشا ويمازنه حردو جي بتنا سري خو نكار الشعب كن لورا حردو جي نچاره هفو دنا كتفاقه بيك بينن لورا اتفاق سر وی پیدویه پیکته اف حوجه باش بفهم کرن يعني اتفاق كرد و ترك استراتيجيك يكمين ده هفته و يكان دا لدجي بيزانس پیکته ده شهر مالازگیری دا ده شهر مالازگیری دا اتفاق كرد و ترك بسر دکره رومن يوجد كرد دخوازه كردستان دا وكا اللي هنگ شهر اللي سرکفتنه ریل گلک شدان گرینگ وکرن در روجلات ناوین و آناتولیای یک انجام به اتفاق سرکفتن کرد و ترک انجام به سرکفتن یک ری دریه آناتولیای لترکان وبو ترک جار یکمین بر به آناتولیای تین یعنی هر کو بیزانس تک دچه و جا آناتولیای بر به روجاوای آناتولیای و دکشه جی کووالا دبه ترک تیدا بجید گاو به گاو آناتولیا بر به روجاوای آناتولیای و دکشه بیزانس و ترک شیتین آناتولیای دا بجید بی انجام گرینگ یک انجام دیامین گرینگ اسلامیت لجتالیکه که مزن رزگار دبه يعني جو تالكيا بيزانسي كو بيزانس هرتم پیش کتنا اسلامیت تدگیر و ند اسلامیت پیش و بکه و خورت و آنجی جی نو داگر بکه اف اسلامیت جوه تالكيا بيزانسي رزگار دبه سه مروانی جاره یکمی یعنی جناوره که بک بيزانسي ایریشن جناور بیزانس هزا مروانیا یعنی کرد جه رزگار دبن اف سه انجام گرینگ درد کفن هوله ده انجام به سرکفتنه ده اده بیزانس تنه ترک تن لا آناتولیای بجی دبن ترک جار یکمین دبن جیران کردان یعنی دوار ولاتا دوار دستلتاری ده کرد به دستلتاری آناتولیایی و دبن جیران کردا لیک پشتی دمه که بات بین دوستک دمره دحب کروی انک کروی پشتی بات بین دوستک بکرتاسیان ویژن اده پسکره کار ریوبری دست پید که دمروانیا دا مرنا بات بین دوستک دا جبر کو دحب کروی انا به اتفاقی دکه به ناف کروی دورا کره کیوی تکشتن منصور دبا ریو بری باد ما فارقینه او جی پشتی کو او انجاجیانا خود دست ده دکروی دنه دناوان دا به اتفاقی چید با لی بصدام وان به اتفاقی حمیه ترک جبر کو دخوازن شهرستانیا مروانیا
داویل بینن و اردنگاریا مروانیان داگر بکن مداخله ناف کردان دکن مداخله اتفاق کردان دکن هر تم دو برایان یکی دگرن بن کنترل خو یاجی به یکی را اتفاق خو پیش دخن و ایریش ادنه دکن یعنی بکرتاسی ج مروانیان دکو دولابین ترکا دست پی دکن ایکو برا تک ببین برا بدن کشتن 1000 سال دوام دکه و ای روژه امدنیرن همان تشتی دکن ای روژه وکه بیره و اب چند روژه زینه ورت در روژه بدایت دیسا تلیا دولتا ترک تدایت دیسا دولتا ترک به اینکه هزین کردارا اتفاقا خودچه دکه آنجی وکه دوست وان خویا دکه جبو برای دنه تک ببه 1000 ساله دکو دولاب دولتا ترک آسر کرده اف بونه و دوام دک امی ده پیواجوی سردانا دا وان دکو دولاب وان ده بدور فرایی امی قال بکن ببینن ده سردا پیواجوی سردانه پیشوا اف پشتی کره منصور کو دناف خدا به اتفاقی دناف بره وان دا چه دبه سعید و کره منصور سعید خراب و نظام الدین دنا واندا به بندی چه به سعید خراب دبه هفکار ترکا و ایریش نظام الدین دکه ده اف دبه صدام دبشکرنا شهرستانیا مروانیان و دوراجی دولت دستلتار ترک ده 1950 دا yani binere hafte و یکان da hatın Anatolia'yı pişti ve notu 24 sal şunda davil destletariya Kurdan Mervaniyan anin davil şaristaniya Mervaniyan anin و ارنگاریا Mervaniyan zaft kirin ben kontrola xwe ede ev roje ku Kurda carek de neşt ku شهرستانیه که کرده چه به ترکان نشت کو شهرستانیه که کرده پیش که به آنجی وینا کرد پیش که به آنجی ریوبریه که کرد آوا ببه او 1000 ساله او زخت و زور و دک و دولاب دولت ترک و بیبختی وان این دولت ترک سر کردان 1000 ساله دوام که مروانی به دست بسایا مروانی هاتن آناتولیای لی بیبختی لمروانیا کرن 24 سال شونده اجی دست داویل شهرستانیا مروانیان آنین و ارنیاگاری وان تاگر کرد بیبختی وان لوی جوید دست بید که حتی روژا ایروین مخابن دوام دکه و تی بله شهرستانیا مروانیان بکرتاسی وسا بو دربار شهرستانی مروانیان دا تشتکم بیشن او قصد پشتی وی شهرستانیا ایوبیان مگو امی قال بکن شهرستانیا ایوبیان شهرستانیا کی گرینگه بله شهرستانیا ایوبیا صلاحاتی و کنجد زانن امپراتوریا ایوبیا بن پیشنگیا صلاحالدین ایوبی دا پیکته صلاحالدین ایوبی کره ایوبه لورا جرات ویژن صلاحالدین ایوبی صلاحالدین ایوبی جا عشیره حزبانی ملکی عشیره روادی جی ملکی عشیره شدادی یعنی اصلا عشیره شدادی جو باکوری هری باکوری کردستانی دنابر سرحده دل سرحده باکوری سرحده دملکی وان جل ایران دمینه ملکی وان دمل ترکیه دمینه به عشیره هری باکوری ده نزه ارمنستانه همه دسینور ارمنستانه دا اب عشیر جی دگره اب عشیر دیرو که دا رول رسته گل گرینگ لیستنه شداده حتی دمه که به ناو شدادیان شهرستانیه که جی آواد کن عشیره که گلک مزنه صلاحالدین جندام میوه لی مالبات صلاحالدین کوشت که بر مسئله وده چه حتی تکریته بجید به
آب وی او مالبات وی دناف ریوبری وی چاخه لشکری دا ریوبری لشکری هرمه دا جد دگرن کرد جبر کو شاردان د شار دا هر تم سرکتینه دا هر تم دا آستاف روجلات نامه دا ریوبری لشکری دا آنجی ریوبری شار دا ارتشان دا جی رول رست گرینگ لیستنه د پیشنگی برخدان دا رول رست گرینگ لیستنه سلاطین ایوبی جی پشتی دمکی دبه فرماندار کی هری مازن یک سلاطین ایوبی دبه فرماندار و ناسنامه ویا کردی تشنینه و که سرناوه ارتش اسلامی یعنی محمدی اسلامی سر ارتش نه شهرستانی کی کرد یا جی نه سروکو ریبری کرده یا جی نه فرماندار کرده و اصل خود کرد بجی و که ریبری ارتش اسلامیه فرماندار ارتش اسلامیه جی اسلامیت رو چند عربان را خدمت که ناسنامه ویا کردی لپاش دمینه مخابند نه سر ناسنامه خویا کردی قدر نای خپش او سر ناو کردی تیجی ت هلوسته کی هودانه کی وی مخابند چه نابه سلاطین ایوبی لدجی وکی کد دیرو که دا تیز دانین ایریشن خاچیه هنه جرد ویژن خاچلی سواشلاری دیرو که دا ایریش خاچیان دجی اسلامیت هنه پشتی که مگو بیزانس تک چو او اسلامیت جی تهلیکه بیزانس خلاص بو لی بیزانس به تمامی تنه نبو بیزانس چو لروجاوای آناتولیای یعنی ایرو دبیجه آناتولیا اگه مارمارا استانبول هجا جی پایتخت وانه یعنی وکی کتیزانین 1453 دا ancak İstanbul Türkçe Bizans'e destenen haya 1453 İstanbul payitaxta Bizans'e خود devam ki de peşen Bizans'e bu devlet Avrupa'da اتفاقا da hezeki hafpar amazın avradıkin ku İslamiyet tecrübe xo tehlike dibinin peşketten o geça izber ku arteşin İslami به هشمندی تالانکری و ویرانکری ایریشی هر داری دکن ایریشی هر داری دکن یا بزرگ دکن مسلمان یا جی یین کو نبن مسلمان جی قتل عام دار باست کن یعنی تشتی کو işite لروجلتا ناوین کر وی چاخه ارتش اسلامیت دکن yani aynı haman hişmendi tişte ko işite ki çava erişi her deri dikir ya bibin Müslüman İslamiyet'e kabul kin ya jî dibin kole jin û zarî wan jî wek malê xwe di bazara da difroşin an jî dikin kolê xwe milo zar û zinçê wan jî di nav da ciyê ku dagir dikin hemû wek ganîmet dibînin wek ganîmet dibînin lewra xaçî ji bo ku pêşî li vê talan û wêrankeriya artêşa İslamî bigirin خاچی لهمبری عثمانیان شرط دادن دست بکرن اری دخوازن اسلامیت آن تنگ بکن بهیز بکن جهولی را بکن یا جهولی را نکن جی به مکه و مدینه ایمه دور پیچکری بهیلن لی سلاطین ایوبی وک فرماندار کی وی دمه سر دو فرماندار هری مازن ارتشا اسلامی اول دجی خاچیان سرکفتنین هری مازن به دست خه یعنی تکچوینا اسلامیت آستنگ دکه نایل ارتش اسلامی تک بچن نایل خاچی بسر بکوین ev rol و میسیونا سلاطین ایوبی دیروک اسلامیت ده خدمتکی هری مازنه هکه سلاطین ایوبی لدیجی خاچیان بسر نکتا ایرو اسلامیت یا تو نبو یا جی ده مکه و مدینه ده دور پیچکری جیه که تنگ ده دور پیچکری ما بو آنجی اوله کی پچوک بلکه اوله قابله و اوله قابله یا بو لی سلاطین ایوبی
اسلامیت دپارێزە و دژێ خاچیە دپارێزە حتا ئیرۆ اسلامیت باوەیەکی بەهێز حتا ئیرۆ دژی و خوتینە لێ سەلاحەتینی ئەیوبێ هەلوەستە سەلاحەتینی ئەیوبێ هەرچی قەس وەکە سەلاحەتینی ئەیوبی وەک فەرماندارێکی عەرەبا بەژی وەک فەرماندارێکی هێزە ئیسلامی بەژی لێکردنên wê pratikên wê aslında weke Kurdekî çine pratikên wê mesela bi fermandariya xwe da jî bi camerî û mêrxasiya xwe bi edaleta xwe tê nasîn bi merhemeta xwe tê nasîn merhemeta ku di rojhilata navîn da asıl xeynê Kurda bi kesî re nemaye çima ji ber ku xeynê Kurda hemû bi çanda dewletê a barbar ve hatine girêdan û bi çanda dewletê jiyane êko bi çanda dewletê jiya bin mixabin ji camerî û merhemetê tiştek wan re namîne em viya hemû di qiral û qiralokên rojhilata navîn da dibînin kî dibe destlitar qetliamê herî mezinan dike wijdan merhemet pê re namîne em viya di xalîfeyê îslamiyetê bi xwe da jî dibînin di xalîfeyên îslamiyetê da jî em tu merhemet û tu camerî û mêrxasî nabînin lê Selahattin Eyyûbî di şerê xwe yê dijî xaçiyan da bi mêrxasiya xwe bi camerîya xwe bi merhemet û edaleta xwe di dilê hemû dewletên rojhilat da di dilê fermandarê xaçî da jî ciyekî payebilind digre dema ku Selahattin Eyyûbî fermandarê dijminê xwe dîl digre wan weke mêvan pêşwazî dike ne wek dîlekî wan wek mêvan pêşwazî dike bi qedr û qîmet bi onûrê wan naleyze bi rûmeta wan neleyze bi karaktera wan naleyze wisa wek mêvanekî wan pêşwazî dike bi merhemet nîşan dide dîsa Selahattin Eyyûbî dema ku leşkerê ku dîl digre nahêle tu kes dest bide wan pozê wan jî xûnî bike hemû dîlê leşkerê dîl jî bi edaletê bi awekî edalet nêzik dibe lê edaleta xwe ya herî mezin li Qudusê nîşan dide Selahattin Eyyûbî piştî 88 salan cara yekemîn Qudusê ji destê xaçiyan derdixe dike destê İslamiyetê Qudus heta wê demê ciyekî navend e wek girîng e navend e girîng e wekî hûn jî dizanin Qudus aslında bajarekî ji bo sê ola jî pîroz e ji bo Müslümana jî pîroz e ji bo xaçiya jî pîroz e ji bo cihîya jî yani ji bo Yahudiya jî bajarekî pîroz e navenda weke navenda sê hev baweriya ye Qudus lewra her sê bawerî jî ji bo xwe girîng dibînin pîroz dibînin heta wî demê dema ku xaçiya Qudus zabt kiriye hemû Müslüman qetil kirine Müslüman ji Qudusê qewirandine an jî kuştine dema ku Müslüman Qudusê zaft kirine hemû xaçî ya qetil kirine ya ji wêrê qewirandine yanê qetliam kirine lê dema ku Selahattin Eyyûbî Qudusê digire Qudus weke wê çaxê 60,000 xaçî têda dijî ê ne Müslüman dema ku Selahattin Eyyûbî Qudusê zeft dike ferman dide artêşên xwe dibe hûn ê dest nedin yek yê xaçiyê ku Qudusê dijîn hûn ê dest nedin wan pozê yekî bixwîn nebe pozê yekî jî bixwîn bibe ez ê hesab ji we bipirsin fermanekî wisa dide ku xaçî piştî Selahattin Eyyûbî Qudusê bi dest dixe jî xaçî di nav aştiyê da dikarin li Qudusê bijîn Selahattin Eyyûbî cara yekemîn Qudusê bi edaleta xwe dihêle ku li Qudusê Müslüman û Müslüman û xaçî û cihî bi hev re bijîn yani bi saya edaleta Selahattin Eyyûbî cara yekemîn li Qudusê Müslüman xaçî û cihî bi hev re dikarin di nav aştiyê de bijîn
اف به دست سلاطین ویری آنا جی لقدس هر سه جواک جی هنه خاچی جی هنه مسلمان جی هنه جوهی جی هنه اف بسایا سلاطین ایوب پیکاتیه اف عدالت سلاطین عدالت کرده جامعری و میرخاصیه جواک تو برتا جواک جیان قومنا الان کرد و گریدایه لجبو شخص خو مال و ملک تزن دولمندیه کی ویت تنیه وکه قومنا الدجی تشتکی شخصی وی دولمندیه کی جبو شخص خود تشتکی چناکه جبر وی دمک سلاطین ایوبی دمره ده حق کفنا ویجی تنیه ده بیرکاوی حق کفنا ویجی تنیه لورا ده دیرو که ده تیکو تنکو سلاطین ایوبی وک عربه کی جیا لوک کردکی مر وک کردکی جواکا جیانا قومینال و گریدایی دولمندی رد کرد ملکی شخصی رد کرد وک کردکی بلنگاز کردکی فقیر جیل دولمندی ایدا فقیر لید کردکی دلی وی دولمند ایوی وی دولمند و میجی وی دولمند مر سلاطین ایوبی لشامه ده مزگفتا ترباوی نها لمزگفتا ایوبی دا دمینه یعنی قبروی نها لشامه پایتختا سوریه ده مزگفتا ده حوشا مزگفتا ایوبی دایه سلاطین ایوبی بله پشتی که جیانا خود دست ده دجمنه که دجی وشار نجی رجبوی ارتش فرماندار راتو میرخاصی سلاطین ایوبی جبر کو ناسنامه خوی کردی در نخست پیش گلک جیان دا عرب سلاطین ایوبی وک عرب پیناسد کن یعنی وک کسی که عرب پیناسد کن حتی دمه که ترکاج سلاطین ایوبی وک ترک پیناسد کن وقت صدق لی ایده جوان همو هشیار بونه همو حقیقت زانن ایده هر کس زانه که سلاطین ایوبی نه عرب که کردی نکردیه افجی و که سلاطین ایوبی دیرو گرتیه جار بسن از باور دکم جبر کو دام من دک ما و دنج جبر کو و گود دن خوش نای انوان هر دو مجارا و سینورکری بیلن و صبح نا صبح روزا پیشمیه در سماعت روزا پیشمیه ام باتفاق کرد و ترکیه جیک امین بشه دست پی بکن اوجی مجاره که جبر کو دور فریه نه هم دست پی بکن ده دریج باجو جبر کو اتفاق کرد و ترکا عثمانیه گرینگ الویره گشادان گرینگ چید جبر ویم شامی کو دنگ و کو دنگ زلال نای چوته بلکه اینکه تشنیات تبن فهم کردن کو پرسن و هبن از ببرسیدم آنجی تشتگم کمش تبن حوال کاربن تمام بکن اجوان گوداری بکن برای حوال تمام بکن ام لبه در صفحه بوی آوی بله از باورم دنگه مامۆستا هات هەرکەسی مامۆستا درێ مژاری رو بەس ئەما پرس و زێدەکردنەوە هەبە ئەم دکانن پەر زێدە و بکن ئەم پرسێوە بەرسبین مامۆستا زاتەن گەلێکی دەنگێ مامۆستا باش نەدهاتە
تێگەهشتن و دەنگ داهات و دچوو لالیێ من گەلێکی لێ دەرسەکەەوە هابوو مەسەلە تشتێکی دیترە خوازم هەکە گۆ مسعادە هابێت دقەتەنە درێژ نەکەم دوی وەختێ سەلاحەتین دە مامۆستا هەنێک تشت ئانی لێ سەلاحەتین li Tikritê hatiye dinyayê û di nav artêşekî İslamî de mezin bûye lê bi hemû jiyana xwe weke Kurdekî jiyaye ne weke Erebekî mamosta dûr de hin tişt gotin be ji bo got mamê wî Şêrgo mamostayê wî ye waliyê Helebê û di wextê Selahattin da herêmê Kurdistana îro gemjêra Kurdistan dibêjin heme bêje ji sedî not û pêncê wê azad e yanî otonomin û mîrekê wa serbixwe دور دا نفسك اد دو تشتكي گود به وره فهم کرن د شر صلاحتین ل دجی خاچیا نگو خاچی هاتبون و داعش خلاص بکن اسلامت خلاص بکن او رولا داعش ایرود لیسن او رولا داعش ایرود لیسن او خاش پرسته گو ریشی سرواد را دکرین او ارتش صلاحتین جی رولا مروف کاری بیج حرکت آزادی کردستان یا ایرود لیستین یعنی ده گلکی گرینگ دو ده یا لبر تشتکی دیتری گو همو گلکی لسری بسکن دبیم زانبن دوی شر خاچیا دا ایکیلیه ترکا به کاتولیک اوروپی رها یا به پاپا رها یا ایکیلیه صلاحتین جی ارتدوکس روشلات را خورد خریستیانی روشلات یعنی نه کاتولیک اوروپا و خاچ پرسته ریشکار به باناره ده فرقی گلکی موزن هنه yani فرق دبره باش وره فهم کرد yani ترکا دوی وقتی ده جلدی خاش پرستا شر نکریه بوارد اتفاق ادن و تخوازن گو حرکتا سعید به حرکتا ایوبی دولت ایوبی اجبو گو حرکتا yani دنیا اسلامی سه بشه یک بشه ایرانیا او سرکشی که دکن یک ترکیه آنادولنا و یک جی اسلاما دیتره گو صلاحتین سرکشی آوید که و عدالت و حقوق و مافی وای گوته ناسین دوی آوائیه یعنی دبه ده دیتنام ده هری گرینگی گواره کرن دوی رنگی ام فهم بکن اریم جان ام وفه کردویه تشکی دبیجن صلاحتین اشتاج عربا را کریج مسلمان را کریج دوی روژه ده وهابو لیش کردار رجی نفس حری مزن ویستان وی داوا دا کردان ایدی دوال لسر تربا صلاحتین نگو عرب جی بیجن وی بخوا جامعه سر نویسان دیا صلاحتین ایوبی الکردی یعنی باشنابه خو کردی دانیا لسر کهلا خوند دایا نویسان دن ببیر رنگی صلاحتین دبی کرد بین فرهی بهورگیری باشتر دیتنا مدل صلاحتین جیاناوی ارمانجاوی فلسفاوی جیاناوی روجز بوفه روجلاتان آوه لیکولینه بکن باور دکم صلاحتین او فرماندارا او امپراتوره یعنی او بیجم سلطانا گو دجمنه وی جره ریز دگیرن حتی نویسارکاری کاتولیک هری خوردان ته ایتالی صلاحتین درد خبر زکه گلکی بلند همو هات کن یعنی وقتی نویسارکاری اوروپیا مجده که بجیکی گلکی مزون دنه و ریزا وجبو ما کرداجی دویم پیش آنازیه بکن با یکی وها جناب مدد سپاس بۆ ئاگایەنتە وەکێ دا هەڤاڵنۆ پرس ئان شیرۆڤێ هەڤاڵە هەبن ئەم گۆداری بکەن مامۆستا است خوازم تشتێکی ez li gotina mamosta Kamuran jî ez li ser gotina mamosta Kamuran ez bêjim spas ji bo bi rastî jî ke şîrova we şîroveyeke berfireh bû û tiştê ku mamosta Kamuran jî vê dawiye ew kirin bi rastî giring in yani netewperestiya
کردن بیجن یعنی جی که هنک جارا بلکی بنزانی بیجی که حقارت و اونا که لسر صلاح الدین ایوبی تی نکرن ندجه خده براستی جی صلاح الدین اوکی يعني دما خدا دهایک بوک و حتی نهاجی دالی هم وک سر فرماندارک هم وک ریوبرکی جواکه اوکی گو حتی ایروژی که باندورا خور سر دیرو که چه بویه و گرک وک کرد ام ویناک شاناز بنگو کردک دوی دمه ده اورو لیستیه نگو ام وینا رشبین نشان بده سپاسم ساعت خوش بی نو ساعتا خوش شیروه و پرستونه به خلاص تنه هذا وسابقة دينا باشه اول نو جبو گودار کرنا و جبو صبر و زور زور سپاس کم به بیا کو ام پیشمی جارک بمینه دناف که دا شبه و خوش به روژا پرشنبه دیسه همان ساعته ده از لینکی دیسه بشینم شف باش و همو یاره سپاس کم شو باش ساعتا و تبده خوش ها لینک ته شانده بود تا ساعت و 21 yaz kırı نویسنده بود نه نویس saat 21 yaz kırı bu. Da 21 saat 21 آمده nisandı bu. 21 آمده بود و در 8 بود 20 بود آمده 21 Tamam. نامزده Tamam. من شاهیش ببار Tamam. گوری ساعت Tamam. ببار تمام گوری ساعت سويد 8 يا آمده نه Tamam. Tamam. فاصل شاء الله باش باش